Biya kamal kan Asbegen TV gwadnen lokon kalarten tek breaking news mugoro balariye ye biya jalen kalfin Kenya ma ken kono wore lara dan kamen ci to qawror an walana ayen goro balariye Kenya ma ken kono wore lara dan me jiram new question lamane Kenya am goro subscribe gen yam me jiram new ko jala support ko nyogbo bin bidon ja lala wa bi wala chukwiji ke bi information mi ta lala wala chubu gwadon titan kami si jira meni goro bi share ko padde ne konti ko kenkel goro bi share ko platform di alta ke jetano no WhatsApp Facebook kan yala wona ka TikTok an yabi kula be use ka ko information nanu ko choggo ne yalla gor kon non en wala ne me ci to ka uror konti wude yet kana kamotot jet kamen ngai konen ni General Michael Well no attach community and ta kawror che Michael che jogo no bigien ka ray logo gwamene ka uror county no bramat gwadan teji SSPD abtikanta no bigien ko uror county na me amisi to ka jen gwadan dan ci to ka ja ala gwat on wang dan amisi na mane ci to no ko uror county ajen wude gwi contour mene ajen wuden cha jako che jen ko uror county ke jen was changwala ka kedet 29 no che jen ko uror county ka dobe cha lat ko chana che yis kana kam motot no cha je yueyo bagat ba ka jako bagat bagat nan ka gwam che jen ki bagat da jan naka wi cha chu gje diene wi ko be jen wi na me amisi to ko uror county kono babalariye balungeye ogwaden chateka mesheben bajalariye balungeye chuje parwe jeno subscribe jenu chuje parwe jenu jiram to ka channel wan chuje parwe jenu bi share ko ba jega ne konti ko kenke ana biya temal thank you